Abantu baphefumule ngenqaku kwikhasi lethu le-WhatsApp. Nozanyiwe apha eRandfontein eWestrand ndiyamva umongameli into ayithethayo ukuthi abafundisi sike sibamamela apha kule internet videos kodwa i-data sizayithatha phi and asoze siye sisonke ecaweni njengomndeni sizawuya mhlambe uyi-1 kula veki kuye omnye njalo Kama ngusayinile wakaXaba kwaShobo Phongolo umsasazi wami njengoba benithethile lento abayenzayo ukuthi kwenziwe ama-video abafundisi bashumayele kuma-TV into enhle kakhulu so abantu mabahlale emakhaya bephatha amabhayibheli wabo bejonga abafundisi mabeshumayela ku-TV bengayi emacaweni. Zonke izinzame zenziwa nguhulumende zilate. Into yokuqala bekufanele bawayenza kuvala i-borders ne-airports ungabikho umuntu noba ngowalapha eSouth Africa uzawungena ungabikho umuntu uzawuphuma apha eSouth Africa. Kuba wayenze njalo mhlawumbi kuba siyazingena iPasika ngoku. Siyabulela ukuthi kwinkonzo ezithe zeva ukhwelo zalusabela ikhwelo likaPresident loba makungabi more than 100 ekugqibeleni ke inkosi kuva nobuphi na msasazi nobusendlini yakho nobuphantsi kwebridge. Izinkonzo zilizwile izwi likamongameli ngoba nathi esontweni e-Emmanuel Cathedral Roman Catholic Church umthetho abefundisi bawubambile ngoba bekungangeni isibalo esingaphezulu kwa100 lesi sifo nje sisihlukanisa noNkulunkulu.